Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. با عرض احترام به ملت تاجیک، من یک برادر مسلمان شما هستم و این مراجعت را بر برادران تاجیک میگویم و ازشون خواهشمندم که این مراجعت مرا خوب گوش بکنند. ما همه ما مسلمان هستیم، همه من لا اله الا الله محمد رسول الله گفتیم. تاجیک و قرغیز و ازبک و قزاق و ترکمن و همه ما مسلمان هستیم. انشاءالله فردا در روز قیامت همه من در زیر پرچم رسول الله صلی الله علیه و سلم جمع میشویم. ما همه ما مسلمان هستیم. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در سوره حجرات انما المؤمنون اخوه میگوید. البته مؤمنان، مسلمان ها با همدیگر، با یکدیگر برادر هستند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید كل المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه. هر مسلمانی بر مسلمان دیگر خونش، جانش حرام است، مالش حرام است، آبرویش حرام است. یک مسلمان خون مسلمان دیگر را نمی ریزد، نمی کشد، حرام است. مالش را از راه حرام نمی گیرد، حرام است. آبرویش را بر زمین نمی کند، آبروی مسلمان را نمی ریزد، حرام است. به خاطر این از برادران تاجیک، از برادرانی که در مرز تاجیکستان و قرقیزستان زندگی میکنند، ازشون خواهشمندم این فتنه ای که اونجا الان شروع شد برهم بدید. اون خونه هایی که اونجا آتش گرفته است، اون چه معنی دارد؟ چه معنی دارد؟ اون بچه هایی که سلاح برداشتند در مرز دارند جنگ میکنند با یک مسلمان قرقیز، این چه معنی دارد؟ ما همه مسلمان هستیم، همه در ماه مبارک رمضان هستیم. این اصلا معنای خوبی ندارد. خودتون فکر کنید، در سال 89 در فرغانه در ازبکستان بین ترک های مسخیتی و ازبک ها جنگ شد. در سال 91 بین ازبک و قرقیز جنگ شد در قرقیزستان. در سالهای 92 و 93 در تاجیکستان بین یک ملت، بین تاجیک و تاجیک جنگ شد. نزدیکی ها در 2010 در اوش بین قرقیز و ازبک جنگ شد. از این جنگ ها کی استفاده کرد؟ کسی استفاده نکرد غیر از اونهایی که یک ملت شدن مسلمانان آسیای میانه را نمیخواهند. آسیای میانه را یک ملت شدن، یک مسلمان شدن، یک دولت بزرگ شدنش را نمیخواهند، اونا استفاده کردند. غیر از اونا کسی استفاده نکرد. اون جنگ هایی که در تاجیکستان شد در سالهای 92 کسی از تاجیک ها استفاده کرد؟ نکرد. اون جنگ هایی که در قرقیزستان بین قرقیز و ازبک انجام شد، اونجا کسی از ملت ازبک یا که ملت قرقیز اونجا استفاده کردند؟ کسی استفاده نکرد. به خاطر این از برادران تاجیک محترم میخواهم این فتنه را برهم بدید. این فتنه ای که الان داره میشه اگر بزرگ بشه، باور کنید نه ملت تاجیک نه ملت قرقیز از این استفاده میکند. بذارین رهبرهای دولت از راه دیپلماسی این کار را حل بکنند. خواهشمندم. سلامت باشید، در امان خدا باشید. در ماه مبارک رمضان هستیم. الله سبحانه و تعالی روزها و عبادتهای همه ما را قبول بکند انشاءالله. بسم الله و صلات و السلام علی رسول الله و بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Hurmatli Qirg'izistonliklar, hurmatli Qirg'iziyalar. Men bir Qirg'iziston jarani qatori sizlarga o'sha qayrumi menen chiquvni ma'qul ko'rdim. Sebebi o'zingizga ma'lum, kecha Qirg'iziston jana Tojikiston o'rtasida Matken oblasidagi chegarada boshlangan qirdal. Fitna desek дағы to'g'ri bo'ladi. Sizlarga aytarim, biz bardığımız musulmon elmiz. Qirg'iz, o'zbek, tojik bardığımız la ilaha illalloh muhammadur rasululloh degan musulmon elmiz. Ertangi qiyomat kunida bardığımız payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning jeligining ostida to'plala turgan, jinala turgan musulmon elmiz. Allah Taala Qur'onda aytadi: "Innamal mu'minuna ikhwa." Albatta, mo'minlar bir-birine bir tuğan deydi. Rasululloh alayhissalatu vassalam aytadi: "Kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu va maluhu va irduhu." Har bir musulmondan boshqa bir musulmonga qoni haram, mali, aqchasi haram, avriyi haram deydi. Bir musulmon ikkinchi musulmondan qonini to'kmaydi, ag'a qurol ko'tarmaydi, ag'a pichoq ko'tarmaydi.
ок атып аны өлтүрбөйт, канын төкпөйт. Бул шарият боюнча арам. Биз бардыгыбыз мусулман элбиз. Ороза айында, Рамазан айында турабыз. Бул Баткенде болуп аткан иштер бардыгы бул фитна. Ошол фитнага себеп болбойлук. Урматтуу баткендиктер, ошол кырдаалда жашап аткандар, ошол кырдаалды көрүп тургандар, сиздерден суранычым, ошол жакта болуп аткан окуяларды видеого тартып, же сүрөткө тартып, WhatsApp группаларда, же Facebook'та, же Instagram'да, же башка соц тармактарда таратып, келгиле Баткенде согуш башталды деп калгандарды ал жакка чакырбагыла. Фитнаны чоңоюшуга себеп болбогула. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, фитна болгондо жөн турган нерсени кымырлатпа дейт. Ошол кымырдаган нерсе фитнага себеп болуусу мүмкүн дейт. Ошондуктан фитнага сабап болбойлу. Башка жактагыларды келгиле деп чакырбойлу. Бул нерселерди мамлекет башчыларына коюп берели. Бул проблемаларды иншалла ошолор дипломатик жол менен чечишет иншалла. Биз эки мусулман эл, эки мусулман бири-бирибизге курал көтөрүп, бири-бирибизге ок атып өлтүрүүдү токтотолу. Өзүңөргө маалым, өзүңөр билесиздер, жакында эле 89 жылы Өзбекстанда Ферганада Маскетия түрктөрү менен өзбектердин ортосунда согуш болгон. 91-жылы Өзгөндө кыргыз өзбек урушу болгон. 92-93 жылдары Тажикстанда тажиктердин өздөрүнүн ортосунда согуш болгон. Жакында эле 2010 жылы Ошто өзбек кыргыз урушу болду. Андан ким пайда тапты? Карапайым элдин бирөөсү дагы пайда тапкан жок. Ким пайда тапты? Биздин ошол Орто Азия мусулмандарынын биригүүсүнү, Орто Азия мусулмандарынын бир эл болуусуну каалагандар пайда тапты. Калган карапайым эл зыяндан башка нерсе көргөн жок. Ошондуктан урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу Кыргызстан эли, ошол фитнаны чоңоюшуну алдын алгыла. Аллах субханаху ва таала бардыгыбыздын ушул Рамазан айында кармаган орозолорубузду кабыл кылсын, дуаларыбызды кабыл кылсын, элибизди, журтубузду ар түрлүү фитналардан өзү сактасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.